I pred početak jutarnjeg treninga 6. dana priprema košarkaša Morave razgovaramo sa trenerom Vladimirom Marinkovićem i pitamo ga kako je zadovoljan dosadašnjim tokom pripreme. Dobro, s obzirom da smo na neki način malo kasnili u startu sa početkom priprema, jer smo krenuli 19. augusta. Mislim da sada sve je svojim tokom. Imali smo 4 uvodna treninga u Kali sportova, gdje smo pored toga što smo radili na individualnoj tehnici i taktici, malo proverili neki igrači tu iz regiona, tako da sad imamo jasnu sliku o timu koji bi trebalo da nastupa sledeću sezonu. Od juče smo prešli na taj bazični, kažem, deo priprema na stadionu, gde ćemo biti od 5 do 7 dana i gde ćemo raditi na te bazične kondicije i specifične neke brzinske izdržljivosti, gde ćemo kroz neke veže pokušati da dignemo, kažem sam, tu, taj deo koji je zadužen za kondiciju. Posle toga se vraćamo u hali i nastavljamo sa radom, a vrlo brzo posle toga uključit ćemo i pripremne utakmice, znači u toku septembra, koje će nam pomognuti da, kažem, što pre uđemo u neki ritam utakmice, odnosno da već pre kraju priprema uđemo u takmičarski sport. Sportski direktor juče govorio o nekim igračima koji su otišli u inostranstvo. Možete nam reći koji su to igrači bez kojih je Morava ostala na početku pripreme? Dobro, kao što znamo, Nemanja Stanković je u maju najavio odlazak u Makedoniju, znači prva liga makedonska. Aleksandar Andrejević, mlađi od braće, je otišao u Bugarsku prvu ligu, Varna, a Perica Mitić je u Francuskoj na probi, pa ukoliko bude zadovoljio otići tamo. Kako ste zadovoljni sa sadašnjim igračkim kadrom? Dobro, kažem, još uvijek nismo izdefinisali 12, odnosno 15 igrača, ali mislim da imamo dobar potencijal, odnosno da igrači koji su tu mogu da zadovolje kriterijume, odnosno da nam pomognu u borbi za što bolje plasman u drugoj ligi. Hvala na razgovoru.